گفتوگۆی زیاتر دەکەم لەبارەی هەڵبژارنی پێشوەختەی ئەڵمانیا لە ئەڵمانیاوە سەیران پاپۆ ئەندامی پەرلەمانی ویلایەتی شلیزڤیگ هۆڵشتاین لەگەڵم دەبێت. خاتو سەیران زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. پرسی کۆچبەران و ئابووری و شەڕی ئۆکرانیا سێ کوچکەی گەرمی ڕۆژەوی ئەڵمانیان لە پرۆپاگەندەی هەڵبژاردن کامیان ئەجێندا گەورەکەیە؟ ڕۆژ باش ئیرۆ هەڵبژاردنە ئەڵمانیا هەیە ئەو هەڵبژاردن ji bo me gelê giring e û ji bo Kurda jî gelê giring e wek hûn dizanîne ku li Almanya nêzîkî 2 milyon zêdetir Kurd vêdê dijîne û gelekî wan jî dikarine herin îro hilbijartina ji ber wê yekê tişta herê giring bangewaziya min ji bo Kurdên me yê Almanya herin ser sindoqa dengê xwe bişolîn bibin hûn jî dengê hewe jî ji bo Almanya gelê giring e hûn jî dikarin qedera Almanya hûn jî dikarîne yani çêtirtir bikîne ji ber wê yekê ev hilbijartin gelê giring e û mijarên gelek cuda jî hene wek hewe gotî mijarê xerîba mijarê Ukrayna mijarê gelek dîtir jî hene ji bo Kurda jî ev mijar gelê giring e ji ber wê yekê hêvîdarim ku heta saet 6 êvarê herkes dikare bişe ser sindoqa û dengê xwe kar bîne. زۆر باشە. باست لە کۆچبەران و پەنابەران کرد. دیاسپۆرایەکی زەبەلاح لە ئەڵمانیا هەیە. چ تەفگەر و پارت و لایەنێک توانیوێتی دڵی ئەوان بۆ خۆی ڕابکێشێت و ڕەنگە دەنگەکانیان بباتەوە؟ وەک معنی زمان ku em jî komûnîtekî gelek mezin gelek insanên me li mêj ve li Almanyayê ketine aliyê siyasî de li aliyê aborî de jî rola xwe gelek baş dilîzine ji bo hilbijartina hertim em dibêjîne ku divê em jî rolekî pir mezin bilîzîne ji ber ku rast sebekê dilê me li Kurdistanê bê li bes em li vir dijîne û xelkê me jî li virin zarokê me jî vêdin diçine mekteba dişin zanîngeha gelek insanên me li vir Almanya jî pêş dixîne ji ber wê yekê ev hilbijartin ji bo me gelek giring e. کوردەکان خۆیان یەکلا کردوتەوە بۆ ئەوەی کە دەنگ بە چه پارت و لایەنێکی سیاسی دەدەن؟ wek hûn zanîne gelek kandîdatên me jî Kurd jî hene ez bawer dikim zêdetir 12 kandîdatên me li her partiyan de hene tê meعنê ku Kurd li vir baş întegre bûne li her partiyan de partiyên çepan de partiye de Sosyal Demokrat de partiye Grûna de partiye ya min yê CDU de jî kandîdatên me hene ji ber wê yekê tişta herî giring em vê carê em partiyên Demokrat em bi dengê xwe bidin Partiya Demokrat ama ez jî wek Partiya CDU dikarim bêjim me ku CDU ji bo Kurda gelek salên dawîn de tişên baş kirin mînak de 2015 de Partiya CDU çek da pêşmerge ji ber ku li hemberê barbarên Daişê bikarin xwe biparêzîne li herêma Schleswig-Holsteinê de jî ez karim bêjim me zimanê Kurdî me êxist min yani Partiya CDU bû êxist fermî ji bo êzidiyan me wisa kir ku hêdî êzidî jî neçine dîsa yani hûn zanîne ku êzidî li Almanyayê gelekin û gelek penaber jî hatine ceme û niho jî gelek eyaletan 16 eyalet heye eyaleta Schleswig-Holsteinê destê CDU'yê de ye me hewda ku hêdî ew jî yani êzidî jî şûn de nevegerine gelek xalên cûr be cûr hene û ji ber wê yekê ez hêvîdarim ku herkes bişe ser sindoqa bi taybet dengê xwe bi her du dengê xwe jî bidin CDU. باشە خاتو سەیران زمانی کوردی جێگەی بۆتەوە لە نێوان بانگەشەی هەڵبژاردنەدا هیچ پارتێک بە زمانی کوردی بانگەشە دەکات بۆ هەڵبژاردنەکە؟ Mînak Partiya CDU dike yani kandîdatên me jî hene û hev kandîdatên me jî bi zimanên xwe bi zimanên Kurdî bi nasnama xwe bi nasnamek Kurdî kandîdatên me jî yê CDU'yê propaganda hilbijartinê dikine ev jî ji bo me gelek giring e ji ber ku em wek Partiya CDU em dibêjine ku em dixwazin herkes xwe întegre bike em pêşberî asîmîlasyonê ne asîmîlasyon çi ye mirov xwe tune bike yani mirov xwe înkar bike mirov nebêje ku mirov Kurdîn em vê tiştê nexwazin em dixwazin ku insanên me yên xerîb bi taybet yê Kurd zimanên xwe baş biaxivine ji ber ku mirov zimanê xwe baş naaxivê mirov zimanên biyanî jî yani yek wek mesela li Almanyayê ne mirovê zimanê jî hingê nikare xwe îfade bike ji ber wê yekê kandîdatên me hertim yani yê CDU'yê bi taybet yê CDU'yê dibêjin ku em Kurdîn
راس ام المانين اما بله. نظام ما كرده زمان ما كرمانجيه كرديه و بالزمان خواجي ام بروباغندا هلبجارتن اتكينا هیچ بەڵێنێک بە ئێوە وەکو کوردراوە لەلایەن پارتە سیاسیەکانەوە تاوەکو ئەگەر بێنە پێشەوە داواکاریەکانی ئێوە جێبەجێ بکەن لە ئەڵمانیا؟ يعني ام چی بکینه؟ هیچ لایەنێک بەڵێنی داوە بە کورد کە لە داهاتوودا خزمەتی دۆزی کورد بکات؟ يعني ام ورن هلبجارتن ام tabii ki ام خدمتك جبو جلي الماني جبو جلي كورد جبو جلي بياني ام بكينه و كون زاني از دو سالوني از parlamenterim جي بارتيا سيدي و لهرما شليسفيك هولشتاين ملفيدي جي ما خدمت ما جلي كريه جبو زماني كردي وك مغوتي و به هلبجارتن دا جي براستي جي اف هلبجارتن جبو ما جلي جرينجي ام ويدي جي هلو بدينكو جبو انتجراسيونا كردي جبو انتجراسيونا خلکن بیانی و کنزانه ده 2015 هذا جل خلق هاتن ألمانيا خلق بطيبات خلقين مية روجافا وج بارتين جهني ترجي روجافا روشلات هاتن جمع جبرويه كي جبو ما وك بارتيا سيديوج ام بيجنا انسان هاتن فيدي براستي جي بكارن فيدي مين ندوي انتجراسيونا و باش ببي جبرويه كي في البجارتن جبو ما قال جرينجا زۆر باشە ئەم هەڵبژاردنە چییە گۆڕێت؟ ئێمە دوای هەڵبژاردن ئەڵمانیایەکی جیاوازتر لە سەردەمی مێرکڵ و شۆڵتس دەبینین؟ يعني أفهل بجارتن تنظانين كانديداتي ما في جاري فريدريش ميرز يد سي دي او وهرتن دي بيجن فريدريش ميرز هم بيجبري كوجبرانه لبس جكو ساتونيه ام دخوازينه كوجبري ورن في دي جي زيدتر خو انتجريت بكنا او انسان ليفر تخوازن انتجراسيون و زيدتر چيبه و انجيلا ميركل جي 2015 هذا دري وكر جبو كوجبران و گله كردمه هاتن ألمانيا ونهوج ام بيت تشتد خوازينه يكمين او خاله اما خاله ترجي هي ميناك لألمانيا gelek kartkeş mera lazımın و gelek insanın biyani cihatına cemme mesela ev doktorun injinörüne gelek beşan da ji kar dikine em vaji em yani insanın kuntervede em tuğazın diploma vazidetir yani zitir çebe em ve alide em xabatik baş bikine esevidarım vek me goti şehri giring evliyen biçin dengi xabidine و به هر دو دنگا partiya sedi uğram زۆرن ئەو پارتانەی لە ئەڵمانیا کە دژی پەنابەرانن دژی کۆچبەرانن ام ندجي كوجبرانين ام دبيجنا كو انسان تين فيدي ام تخوازين بزانينا كينا ميناك هوا ديتل عشا فنبوركي لهرم شليسفيك هولشتاين لهرم ديتر لألمانيا انسان جلك خراب خاطن دكافنا ناف مدى وخلكين براستيجي مخدور دكوجنا ام بحسب عن صنا دكينا ام دبيجن دفيدا بورتاوا زيتر ترچي بدرم وعن صنا زيتر دبورت بكينا جبركو او بلاس سری انسان هر کسی نرتنی بلا سری کرده بلا سری هر يعني جهاننا ام بحسابات كينا يعني ام نبيجينا كو كوجبر بلا یک كوجبرنا وان انسان كو براستيجي دولت نوادا شرح بن مخدور بن جوارا هرتم دری وكريه يعني جورا قانوني جوارا دری وكريه اما انسان كو ورن المانيا وخرابيه بكينا خرابيته چه معنی يعني بكابي نوا خلقان da halka bu kujine kriminalin gelek mazın em behsava insana dikine beri çend haftiye lekile halkek Suri yek Suri pro bekere çu ser kurdaki meye yani yek Kurd و دخواسته بكوجي واوجي يعني كرمينال ام بحسب انسان دكين اما انسان يكون يه هاتين جمع براستيج يد شغل نه زارو که یادچن مکتب يه و دولت پیش دخینه ام بحسب انسان ناکینه زۆر باشە سەیران خان پێشبینی دەکەن چەند کاندیدی کورد دەربچن بۆ پەرلەمان اسیوی دیکیم بک مگوتی 12 کاندیدات میین کرد به هر پارتیان دهنه اسیوی دیکیم هر پارتی اوجبر کو اوجی پارتین دموکرات دنه ام جوک دموکرات بیجنه کو هیوی دیکیم کو هر کاندیدات مپیکویته ده بله
يعني هێویە ئەمە ئەوە کو هەر کاندیدات بکەوێت تێدا. دەست خۆش سپاس دەکەم ئیرو بەڕێز. قەدەرە یعنی ئیر و کورد دکارن قەدەرە ئەڵمانیا بڕاستێژی پێش بێخینە دکارن قەدەرە ئەڵمانیا یعنی قەدەرە ئەڵمانیا دکارنە بدەستێ خۆ هەلبژێرن نەژ بەرویەکی هەلبژارتنج بۆ مەگەلێ گرنگە. بەڕێز سەیران پاپۆ ئەندامی پەرلەمانی ویلایەتی شلیسڤیک هۆڵشتاین زۆر سپاس دەکەم.